slikam ono što se dešava oko nas i pomažem toj generaciji da eventualno budem ta slamka, da budem neko ko ima šta reći. Moj život je nabijen iskustvima, moj život je nabijen učenjem i na to sam ponosan i osjećam to kao ličnu obavezu koliko mogu da učinim. Više imam povjerenja u djecu, ona su bijeli papiri na kojima treba otiskivati ove šarene ručice kao na naslovnici. Svijet odrasli me u dobroj mjeri razočarao, kao vjerovatno i sebe. Razočarao me bježanjem od knjige. Razočarao me iluzijom Facebooka i ne znam ti čega. Razočarao me iluzijom potrošačkog mentaliteta i željom da nadomiri svoje neznanje prestižnim automobilima, prestižnim kućama i tako dalje. U cijeloj toj priči se gubi ono najelementarnije ljudskoj. I obaveza prema onima koji smo doveli na ovaj svijet, ne pitajući ih. Naši roditelji su nas rodili, nisu nas pitali. Razumijete? Ali tu se priča ne završava. Oni imaju i obavezu da nas podignu do nivoa ljudi. A to ne može tek tako, oni to moraju i znati. I zato ja bacam lopticu u lice roditelja i nastavnika i cijelog socijalnog okruženja. Mi moramo razmišljati o onima od kojih smo ovaj svijet pozajmili. Bar toliko možemo i moramo. I na samome kraju ja moram da istaknem da je izdavačka kuća Bajbuk imala svoje učešće u izdavanju ove knjige u Bosni i Hercegovini. Ma ne učešće, pa Bajbuk vam je u toj priči glavni. To je izdavačka kuća u Bosni i Hercegovini koja je prihvatila rukopis i zahvaljujući njima imamo ovu priču. U Švedskoj ja to radim na drugi način. Imam izdavačku kuću, imam izdavačke kuće i to malo ide jednostavnije. Problem Bosne je trenutno, između ostalog, taj problem sa izdavaštvom i knjigom. Ljudi naprosto bježe od knjige. Izdavačke kuće imaju sve više problema i ja sam zahvalan Bajbuku i tom čarobnom timu koji se bavi još uvijek knjigom, dosta idealistički, ali eto imamo priliku da zahvaljujući i njima farbamo i ovaj komad neba iznad Bosne. Ja vam još jednom moram čestitati na ovom sjajnom djelu i moram preporučiti i poručiti i djeci i odraslima sa posebnim naglaskom na odrasle da ne izostave pročitati Farbanje neba. Hvala i tebi na čestici, a što se tiče preporučivanja, to je sad do tebe. Hvala vam. Hvala puno još jednom. Ostaje poruka i preporuka da se ne propusti prilika pročitati djelo Farbanje neba i pokušati usvojiti barem dio vrednote koju ono sobom donosi.